mba'eichajoaitépa. Ko ára ñamba'apóta oñondive jehaipyre ha avei moñe'ẽrã ñeikũmby. Mbo'ehára ára. Peteĩ mbo'ehára amandajépe oikova'ekue táva Paraguay retãme ary 1915-pe oñeg̃uahẽkuri peteĩ ñe'ẽme ha ojeporavo mbohapypa jasy mbo'ehára árarã opaite mba'apohára ára mboyve. Upe árape oñemomorãvo mbo'ehára ára oñemomorã avei umi hembiapokue tuichavéva. Jaikuaaháicha mbo'eharakuéra rembiapo rupive jaguereko ñane retãme heta tapicha iñarandu ha ikatupyryrasáva. Ára ha ára omongakuaa ha omotenondéva ñane retã teko porãverekávo. Ohai David Galeano. Tembiaporã. Embohovái. Mba'e arýpe oñepyrũ oñemomorã mbo'ehára ára. ¿A partir de qué fecha empezó la celebración del Día del Maestro? Mba'e oñemomorã avei mbo'ehára árape. ¿Qué se celebra además en el Día del Maestro? Mba'éicha jahechakuaa mbo'ehára rembiapo ára ha ára. ¿Cómo podemos valorar o demostrar el valor de la labor docente en el día a día? Ehechakuaa ko'ã ñe'ẽ, Paraguay, ára, tembiapo, mbo'ehára. Ko'ã ñe'ẽ ombohéravahína mba'e ha ava ha'e tero. Tero he'ise sustantivo. Tero ikatu oñemohenda péicha. Iñe'ẽpoandu rupi jaguereko tero jurugua ha tero tĩgua. Tero ñemohenda hetepy rupi oĩ tero teĩ ha tero eta. Tero teĩ ha'ehína tero oguerekóva peteĩ ñe'ẽ rapo añónte, ára. Tero eta katu oñembojoaju ojuhe heta ñe'ẽ oiko hag̃ua peteĩ ñe'ẽ año. Jahecha techapyrãme ojoaju jasy ha rundy ha oiko chugui jasy rundy. Peahína he'ise tero eta, sustantivo compuesto. El anterior es sustantivo simple. Emoñe'ẽjey moñe'ẽrã ha ehechakuaa tero oĩva ha'ehai. Jahekáta moñe'ẽrãme tero tĩguáva. Citar sustantivos nasales. Ejemplo de sustantivos nasales. Tero juruguáva. Vamos a citar ejemplo de sustantivos orales. Eheka ha'ehai ñe'ẽ ikatúva oñemohenda hetepy rupi. Vamos a buscar ejemplos de tero teĩ, sustantivo simple, tero eta, sustantivo compuesto. También en el texto vamos a estar buscando guiados por los ejemplos anteriores. Ha'ipahaitépe jajapóta peteĩ jehaipy. Ñamombe'umi hag̃ua mbo'ehárape ñane remiandu, ñane remimo'ã, térã mayma akãngeta oúvahína ñandéve ñamog̃uahẽkaséva chupe hi'ára rehegua.